Всем привет! Находимся в городе Гаргждей. Здесь проходит ежегодный, так сказать, конкурс по варке цепелинов. Вот. С Алиной приехали. Сейчас потом покажу. Вот. Сейчас спрашивают у людей, где Данис Ленис, хотя мы это знаем, где. Смотрите, что тут интересного. Мы по Гаргждаю обзор уже делали. Котельная школьная, как видно. 7-й год уже делает этот фестиваль цепелинов. Мы ни разу не были. В прошлом году в этот же день мы ездили в город Вевержены снимать. Была хорошая погода. Вот. И сюда не попали, потому что здесь с 11 до 3. Сейчас где-то час. Обещали по одному цепелину с подливкой дать каждому зрителю. Ну что, идем. Данис Ленис. С паркингом проблемы здесь. Очень долго место искали, где машину поставить. Команды, которые будут варить цепелины, заранее нужно было регистрироваться в какой-то день. Сейчас посмотрим, сколько там команд. Только интересно, они на время будут цепелины варить или будут люди их проверять, они вкусные или нет. Хороший здесь такой парк в Гаргждей. Когда снимали года 2 назад, этого памятника не было. Вот с Ленис, горка, там река идет. Ух ты, круто. Deutschland. Кофе. Пожалуйста. Так, кто это? Миколас Вайткус. Такого не было. Что новенькое. Paplojam prancūzų komandai. Gerai, zukučiai, čia irgi nesusišnekėsit. Apytuštė palapinė, žiūrėkit. Jau valgot, taigi jūs dar cepelinų ne. Ale klausykit, čia jūs išvis. Вот Элина. A ko jūs į mišką važiuodama malkas vežatės? Pagalėjom kalbą kokią gražią, bet labiau stovi ir vandenėlio atsigerti ant po kepurę dukras lekas, ne? Supratau. Nors čia dar pakankamai tylu, bet man atrodo veiksmas. Обейте. Ну эй, боится идти, что ли? Žiūrėsim, koks bus rezultatas šiek tiek vėliau. Apeisim dar ir kitas komandas, taigi aplankykit visus, būtinai pasivaišinkit. Sėkmės ruošiant pačius gardžiausius cepelinus. O toliau scenoje vėl kviečiame ансамбль. Такая горка высокая, да, друзья? Вы не находите? Вот Union, фабрика, которая возле реки Дания. Я много раз показывал, где потом Сириус был, склады. Представители этой фабрики Union на выставке. Так, что у нас тут? Trupintos klinties žiemą negaliu barstyti, žvyro galiu. Jeigu ūkininkas neturi laiko, kaip pavyzdys, iš rudens išsibarstyti yra drėgna dar kažkas, tai daro galvojus ir dirvožemių negali. Aš taip iškart neatsakysiu, nes cheminės neblogą pažymį mokykloje turėjau iš chemijos, bet dabar tikrai čia reiks pasiaiškinti, bet aš galvoju irgi bus viena iš tų nesąmonių. Laukia ir mėšlų įstatymą, aš jau neminėjau peržiūrą, nes aš kaip sakau, ūkininkai mes važiuojam. Ūkininkai, представители. Ох ты, дроны. Агродрона, смотрите, друзья. Типа литовский. Пластик.
А, какой литовский? Моя фирма любимая, DJI. Дрон, который присматривает за полями. Вот у него резервуар внизу. Вот, белый. Для жидких удобрений. Он над полями летает и опрыскивает. Очень выгодно такие покупать. Это для детей отдельные палатки. Вафлюкасы, щербет, игрушки. Yeah, shout. I will get. Because you're gonna shoot me. What Кофе. Там концерт идет. Ну что, мед. 4 евро. Такой 4 евро тоже. Так. Маска прикольная. В общем, игрушки тут. Тут в Гаражде часто всякие праздники бывают именно в этом месте. Вот. И здесь тоже детские эти все аттракционы бывают, площадки. Фестиваль этих конкуров, ну, с лошадьми тоже бывает. Так, куда Лина ушла? Кстати, цепелины по 8 евро, вот, очередь за цепелинами. Пожалуйста. Люди приехали в цепелинов поесть. О, цепелины лепят. Давайте посмотрим. Какая-то команда лепит цепелины. Я вместе с присоединюсь к посадку Каина. Вот я Иисус Ну вот команды все отдельно вот так это вот. О, Лабус. Цепелины по 8 евро. Не, ну мне надо микрофон одеть. Не видно.
Но цепелинами пахнет. Нам тян пожалеть участие. Вот Спергуч. Nėra geltonas. Čia nėra paragauk češkę. Tai klausyk, aš norėčiau žmonių lėštus numažas gabaliukus, daug sėkmės. Paragauk. Galim paragauti. Jūs įsidėkite. Ar nelabai? Gali. Как вам чутен, не швечу? Ну, поим. Яблочный струдель или пирог. Бесплатно. Reikalingas greitis, Kronas tai 140-200 km/h. Visi principas su mašina, jeigu miško keliukais, neįmanoma pasislėpti. Jeigu jau tave pamatė, tai didelė tikimybė, kad tavo nepaspėti. O dar šitą Вот цепелякас. Цепелякас. Ну, конфетки. Конфетки. Тоже команда. Цепелины лепят. Еще одни. Картошечка. Хлебушек. Палау. Что, распогодилось, смотрю? Пешкену Каймас команда. А что левый цепелякой там? Йо-йо. Мажукай ту кеду и Эля стоит. Якай. Якай. dabar mažas vis tiek bėga, taip, nu tai dar, Кашков Балюс, Викста. Мы направляемся по направлению к речке Миния. А как тут вообще подъехали, кстати, машины эти все? Там, Миния там. Вот как издалека эта гора выглядит, или холм. Фантастическая. В общем, сейчас час Рингенис до 3, а потом еще 4 часа что-то еще будет. Кстати, я заметил, что очень много в нашем районе французов. Вот, пожалуйста.
Такого амбуланта, машина, ты макаешь. Может, какая военная? Все греча. Ai. Lietuvos ūkininkų vaikai nebenori dirbti tėvų žemėje. Tai kas ją dirbs, kas ją perims? Aišku, sumanus, išmanus žmonės jauni, kurie studijuoja Žemės ūkio akademijoje, baigs ir bus tie, kurie bus ūkių direktoriai, žiūrėk, o po to ir ūkių savininkai. Na, viskas ateityje. Bei naujausia įranga, aprūpintomis atviros prieigos mokslinių centrų laboratorijomis. Studijų miesteliai yra 3 parodų paviljonai, kuriuose vyksta... Иду ведущего сниму поближе. Sveiki bičiuliai, mūsų cepelinai bus su meile, pagarba, džiaugsmu, laime ir šiek tiek mėsos. Geriau būtų atvirkščiai, ne, biškai mažiau to džiaugsmo ir visą kitą, daugiau mėsos, bet man atrodo gaudinį. Kas už ką atsakingi? Pavyzdžiui, už ką atsakingas vyrėjas, tai yra jūs. Ir vyrėjas atsakingas padarau savinį vedėjų, o kolektyvas už visą procesą. Jūsų ta... Так, где еще не снимал, покажу. Tai norėjau atkreipti dėmesį, kad jūs pats nepajutot, bet kalbėdamas man 3 kartus tarpuolį biškių, nu nesvarbu. Gerai, tai kalbat, laikykit tvirtai rankose. Gražinu gyrą, Jakų bendruomenės centrui plojimai, kad norėsim ateisim paragauti cepelinų. Keliaujam toliau, Nemuno aušra. Dūmas rūksta, nieko netrūksta. Taip, cepelinai jau gaminami, matau. Ten jau formuojami, kas vyriausias pas jūs. Irgi vyras. Nematau pagal skaustuką. Kuo vardu? Algimantai, jūs, matau, nieko nedaro, tik tai žiūrit ir stebit. Su kuo bus jūsų... Prašau. Ну, ведущий ко всем подходит участникам и спрашивает, где купили цепелины сами или нет, мясо ваше или нет. Вот. Keliaujam toliau, jis paukščiais apsistatė Šūti. Šiurkis. Taip, ir Guržas, ir Starkus. Тут где-то французы есть, у них цепелины с лягушачьими лапками. Это вот эстонская команда. А вот где французы? Так и не понял. Тишкеной команда. Может, здесь? Dar vienai gražiai komandai. Keliaujam prie ATS LKD Klaipėdos rajono skyriaus. Čia jau... Нет. O, aš tik atėjau ir iškart nukabinu. Kas vyriausias čia? Greitai, kas vyriausias? Vyrvyrėjas. Kur? Kur vyrvyrėjas? Vyrvyrėja užsiėmus irgi minko. Gal esat kineziterapeutė, kur masažus daro, nes labai gerai minkot, matau. Gali čia susiderinti prie TS LKD Klaipėdos rajono skyriaus. Čia viskas baigėsi, nieks cepelinų neturi. Интересно, как фейс-трак работает. А на меня только, подожди. А на подожди, сейчас. Во! Лина сейчас на тебя работает. Подвинься влево. Да. Не хочет. Хозяина только слушает. Идем покажем, может. Меню, наконец-то. Потом в ту сторону подходили, там через лес идти, там эти Эркес. Ну вот и меню. Это пляж.
там идет туда, виляет. Конечно, снимала. Да. Не, вот не было Лены в многих видео, сейчас ее наснимаю. Все-таки камеры меня слушаются. Я повесил, включил. А какие вешли? Вот не же. Эй, пожалуй, молодец. Лина землянику ест, Аня. А вкусная? Ого! Не очень. Люди приехали землянику собирать. Ну. Аня, Лина. А? Чай, все же. Так. Kviečiu žengtelti žingsnį į priekį, padaryti bendrą nuotrauką. Dėkingas Jums už Jūsų darbą, už Jūsų indėlį į plėtrą, į inovacijas. Jūsų aplodismentai. Na kągi, tai mes nori paragauti, nes tas kvapas čia sklinda, čia neįmanoma net scenoje kalbėti, man seilė žudo mane, įsivaizduojat, mano seilė mane žudo. Ir aš įsivaizduoju, visi čia laukiat. Aš dabar noriu dar padėkoti ir dar vienam eksponantui, kurį jūs čia matote. Aš negalėjau įsivaizduoti, kokie išmanus dalykai bus ūkyje ir koks išmanus bus ūkininkas. Visi įsivaizdavo, kokia tai yra profesija, kad iš kur. Oi, pasiutę bernužėlė, jūsų ovacijos aplodismentai. Bernužėlė į sceną. Labas vakaras, bičiuliai! Kokis tau vakaras, laba diena, mėlyjeji! Na ką, ateinam arčiau! Šauky, pačiu nuostabiausiu žodžiu, mano namas vijokliais apaugęs. Grupės daina, ją rašydami mes ir visą mūsų komandą sudėjom visą savo širdį, visą savo emocijas ir viską, ką tik savyje turėjom. Ir iš tikrųjų, bičiuliai, noriu pasakyti vieną dalyką, kad tiek man, tiek mano kolegai šiandien yra be galo be krašto didelė garbė stovėti ant šitos scenos, matyti jūsų draugai besišypsančius veidus. В общем, в очередь к своей любимой команде нужно стать, чтобы цепелинчики получить. Вон какие очереди уже, еще полчаса осталось. Полчаса до конца события, а уже очередь стоит.
kartelį plojimai komandom. Labai gerai, labai gerai. O aš kreipiuosi į virminėjus ir jų komandas, į jums patiktus specialiai indus, kviečiu patiekti tą patį skaniausią cepeliną ir atnešti prie šios juodos palapinės. Dabar turėtų atkeliauti komandos atstovai, komandų atstovai ir atnešti tą vieną vienintelį. Mes plojam komandom iš Estijos atvykusiems. Ir paskutinė turbūt. Bičiuliai, ar galit paploti tie, kurie jau šiandien valgė cepelinų? O, 6 jau gavo, 6 gavo. O paplokit, kas nori, gavo šventėj, bet negavo cepelinų. Komandos, bičiuliai, komandos, paskubėkit. Ten, kas prie jokai, ne jokai, pasižiūrėkit, gal ten nėra gyvukas atneš cepelinų jau. Vos paina, klausykit, jau vėluojat viski. Kas atsitiko, kad jūs vėluojat? Там сидят, кто по 8 евро за цепелякос заплатил и не хотят. Приехали, чтобы покушать. В общем, могли вообще не приезжать бы, те, которые там сидят. А это уже нормальные люди, уже кто приехал бесплатно получить по цепелинчику. Сейчас дождь пойдет. Gerai. Merginos, ateikit paimti, prašau, puodą. Kiekvieną gabaliuką viską gražiai. Taip, sielų nerykit, gal bent jau gabus ateikit. Rankas sudėta tikrumą. Tai dėmesio visą publiką skaičiuojant garsiai iki 3. 1, 3, važiuojam! Все, kas čia? Neskubėkit, norėtų pasimėgauti. Gerai pasimėgauti. Neškit prizą. Plojimai! Aplodisment! Jūs valgykit. Va, kaip paini, ponios ir ponai. Liko paskutinį cepelinai. Antrą vietą turim irgi. Turėtų vardas. Что? Gerai. Ну вот. Original. Алина, original. Original. Мы, в общем, стали в очередь. У нас меньше всех было цепелякосов. Самые вкусные. Мясо рубленое, а у других какой-то фарш был, как с Лидла. Что за группа такая? Ну, у нас не музыкальный канал, уже дождь, кстати, пошел. Все, ребята. Вообще Гараждай красивый город. Так-то может сложиться впечатление, что он маленький, но нет. У всех в основном частные дома. И он по обе стороны идет. Он как Лайпеда вообще. Вот, пожалуйста, школа. Где машину оставил? Вот, смотрите, реновированное здание вообще. Сейчас много людей ходит. Кстати, насчет паркинга. Ну, есть площадки, но они, конечно же, если серьезное какое-то мероприятие, все площадки будут заняты.
Тоже дом реновированный. А это старый, советский. Даже магазин есть, как в деревне какой-нибудь. Просто магазин. И все. Детский сад тоже. В общем, все путем тут. Вот видите, машины вдоль дороги оставляли. Что сегодня вот знак стоит, что нельзя машины 100 метров ставить, все равно машины стоят. Здесь тоже паркинг забит. Все, уже чувствуется дыхание осени, кстати. Детский сад красивый. На Минукас.